Bismillahirrahmanirrahim. Allah orang yang sifatnya Allah ar-Rahmani kama qala di Allah dalam dalam ayat sifat Allah yang maksudnya ayat 20. Dua kata wangkihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Wangkihu jeung kudu kiwin sira kabeh. Ayam ini piro-piro kamlang yang mengulang rambut pengajikan batur. Namun sababna sabagus gol langsung. Mingkum saking jero kabeh. Wasoli inalan kang saroweh kabeh. Kalian kudu gawe misolehat nanti soleh. Yang dibadikum saking piro-piro abdi sira kabeh. Kalau yang dalam soleh, gampang dalam nasi yang anak tempat soleh. Udah yang dalam panas, udah tempat panas, mulai yang tiris dengan tempat. Coba terkuat tiris, yang hampir dari gadul masuk karena kulkas. Ongkoh terkuat hayang, hayang tiris gadul karena dulu kan siapa? Ongkoh hayang pamajikan lalaki soleh, ya harus suka kerja. Salah tidak. Lalu hayang soleh, jangan lain apasan. Pilihan takok tuh, ya gue kepada kabeh itu. Soleh Ndin. Insyaallah. Ya bermuka curhat tunggu kalian. Curugna darah kamu. Ndin kasih Ndin. Lamun santri geus teu kapari kumane. Karek. Tapi sabar aja bilang, bayu gerak di. Kalau lebih kita saya mah cuma satu pengalaman dari kita. Kalau dengan pengalaman mah, kudu kan loba anaknya berarti sih. Dia baca alat junior lah. Oh gitu. Kelatihannya. Orang yang wes, Allahumma ya Allah, Allah sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri zatika fi waqti wa hin. Nogatan salawatan. Ayat Allahumma ya Allah. Sampai di mana kita harus salawat di mana? Allahumma ya Allah sholli muga-muga maparing nikmat Tuhan kang kaya rahmat kami ucapaken rahmat. Orang biasa itu sholli muga-muga maparing rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bandara ingsun sadaya pamimpin panutan Muhammadin nyadai kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi kakang dari abdi Tuhan wa rasulika lan rasul Tuhan Nabi Yahudi. Tapi saya Nabi kang orang belajar maca lan orang belajar nulis. Itu bisa baca tulis nulis. Ini Nabi bilang. Wa ali lan ing atase pira-pira keluarga Nabi. Wa sahabe lan pira-pira sahabat Nabi. Wa salim. Wa sallallahu wa salam Nabi wa salim. Wasalim lan muga maparin sak kasalamatan Tuhan tasliman kalawan kasalamatan kang sampurna dikodri azamati dzatika kalawan pamasti kagungan Tuhan dikodri azamati dzatika kalawan pamasti kagungan Tuhan pikuli waktin di dalam saban waktu wahidin lan saban mangsa. Alhamdulillah bisa kabeh jenis puji kang papat iku wae tetep dewe Allah. Baca heula supaya apa? Alif lam lapan alhamdulillah menang dijieun opat lam lapan billahi benang. Ibu opat kali dulu jadi sama dengan 12 kok. Alhamdulillah lam anu opat kapan alhamdulillah dikalikan karena dia
milki monggo wal hamdi mamlukun lillah wal hamdi mamlukun lillah bisul hamdi mamlukun lillah hamdulillah mamlukun lillah karena waktu tasun Wallahu hamdi muhtasun lillah Walul hamdi muhtasun lillah Jinsul hamdi muhtasun lillah Alhamdulillah muhtasun lillah Harikan tadi sikop Walul hamdi mustahiqun lillah Wadul hamdi mustahiqun lillah Jinsul hamdi mustahiqun lillah Alhamdulillah mustahiqun lillah 12 kemudian dikalikan karena puji obat di Gusti Allah mana obat Hikmatin ala qadir Hikmatin ala qadir Puji hadis ala qadir Puji hadis ala qadir Dihaba kano haba Dihaba kano Berarti 12 hari kali dengan pasangan dengan 40 dalam pasangan dengan 40 dalam bantai umumkan dengan kita obat kodim A kodim dikalikan karena real hamdi kodim alal kodim mamlukun lillah Wadul hamdi kodim alal kodim mamlukun lillah Bisul hamdi qadim alal qadim mamlukun lillah Alhamdulillah qadim alal qadim mamlukun lillah Alhamdulillah bisa kami jenis puji kang pangpati kulilai tetap kepada Allah ya pun dalam kalangan dunia sifatnya Allah Allahi sana dan kalus gunakan lagi li ibadihi kedawe piro-piro abdine Allah anikah ingkirin nikah teh singkatan muna nikmat karena karasa hana-hana maka kalau kawin karena karasa benar bin hamil gak gitu hari kawin eta bahasa Indonesia ada kunci kawin teh bahasa Indonesia mina mustaqil mina kalimah kawan hari kawan teh baba jadi jalan malam geus kawin identik karena gablek baba duran rohnya asal-asalnya salangan ulang jadi duaan hari kawan eta lamun cek tu kagulang kali sorok kasut kana pilbina ajwa wawiun hatina diharapkan wau dina balba anin ayatna jauh pun teh kohopan kawana kap waunun berarti kawana kana tuh kawana wauna juga dari belakang diatur kita rugi waktu dari makulah jadi kana wawan awalnya burikat lima bisa kulina itu hari hatina piunin ajwa jauh ajwa kita jauh pun hati jauh teh kohok jadi lamun awal teh mesti kawinkeun sok kohok nah pasna dan namun dalam lawang beda tetap tidak kawin teh aya disebutkeun panganten hati panganten teh pang ih kain kalimah tasnya bahwa dalam lasna di urusan dua jadi kiki duaan gitu lalu dibongkar kalimah kawin teh gitu nikah teh kahartos teh neng
Aduh, tidak hapus. Nah, eta si koji sebenarnya. Aduh, koji. Awa bisa ngalibadihi anikah ingkibir. Wanahalan nikah Allah hukum itu ibad asipaha ingala kuken cina. Ulah cina mah. Sabab kangjeng Nabi ge lain turunan tina meunang ladang sargi. Sarjina Hafizah Ilahu karamatan li Muhammadin abahu hamdan dasaun ali ismi narako sipapalam dusik homaruhum bima nabi walilami iwa'o Hafidau besarak sesali lau Gusti Allah karomatan karena ngabulyakeun li Muhammadin kana Nabi Muhammad. Abahu ka pirang-pirang bapana Nabi Muhammad ang abjada pirang-pirang ang agung. Saunan kana ngarak salis mi kana jenengan Muhammad kana Muhammad teh pila hamba ayu hamidu hamidan imanan. Hamadan bahwa hamidun wadaka Muhammad. Dari kangjeng Nabi teh dipuji maya yang dipuji ladang tina perjinahan. Saroku geus ninggalkeun ieu aba kabe. Asifah kana pelacuran, kana perjinahan, kana jertut dan jertut. Palam yusif maka orakeun hum kaeta aba kabe naon aruf kacacadan min adamin timimiti Nabiullah Adam wa ila abihi tu maka bari ramana kangjeng Nabi nyata ne Abdullah paumi digunakan kangjeng Nabi nyata Siti Aminah. Disyariatkeun we ku Nabi sunat kawin supaya araksa kena perjinah. Nah itu carana kawin. Asana libadi nikah wanaruh sifat wasolat ulang utawi nikmat Allah kangge ucapaken rahmat Allah wasana mulang kasalamatan Allah iku ala sayyidina muga tetep ing atase bandara ingsun sadaya wa ma'adin nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sumana kangjeng Nabi teh Sayyidil Arabi dari pamimpin wong Arab wal ajam lan wong ajam. Kangjeng Nabi di pamimpin bangsa Arab kangjeng Nabi mimpin bangsa ajam. Kangjeng Nabi menyat ini namanya ini subuh wal badan min ta'atihi alailu daja wa pratiqa surat Fadlawawla ada subuh lidilalaki waktu subuh tembong keluar kangjeng Nabi poek na penting dimulina kangjeng Nabi dukulan karasulan sareng kamuliaan nuduhkeun kana jalan kudu tunduk kangjeng Nabi kedua Hadul karomi maulani amin habil umami lisarati askan nasabi ala hasabi kulul arabi lihidmati menang kamuliaan Allah kanikmatan nuduhkeun kana jalan kubituduh kangjeng Nabi berase salira luhur turunan kabeh urang Arab turut ka kangjeng Nabi kadieu nawas sarofa wallahu apa amas salafa min ummati fa Muhammaduna huwa sayyiduna fa izzulana li ijabatihi menang kemuliaan Allah Mahampura dosa kaliwati umatna
Kangjeng Nabi Muhammad Gusti urang sadayana kamulyaan urang dijabah Kangjeng Nabi lahir saatis sajaru natoko hajaru komaru besarati Jibril atalailah kalasro warobbuna alihadrati lempang ketangkalan ngomong nak kabeh batu belah nabulan wisara Kangjeng Nabi malaikat Jibril lungsur wengi Isra nyawur pangeran di hadapan Kangjeng Nabi tutup bahkan orang yang manusia mungkin alat jeung Adam bahkan batu pun belah bahkan tanah kai uluk salam mereka Jibril tunduk di hadapan Kangjeng Nabi kan Nabi Sayyidil Arabi wang ajar karena ini terjadi aku ini kang ada uya Kangjeng Nabi tolong ada tanah kahu jeung Nabi tanah kahu tanah selalu baini makasih bikul umam ala di ada sesuatu bikul umam jauh macam nanti alhamdulillah saudara tanah kamu karawin mereka lain hayo wae cokun tanah selalu garam keturunan siapa ini mangka satria isun iku maka sirum kakau wakeun pikum ala sabab siapa kabeh al umama ibro rumah nanti nabi teh loba umat itu sama orang kata kurang sok manfaatkeun ku Allah diberesin dia kata kejar dan ngaputin kudu boga penyakit lamun hayang loba anak kudu boga penyakit flu naon flu teh unggal napal kawa suruh aya flu ge ulah boga penyakit peltu kakak nempel langsung bin tuh eta aduh sini kita kan praktik asal dulu. Ayah main di praktik. Dalam kau tahu selalu baik di masa mobil umum bisa mobil kilo. Wah alih saya kilo warga nanti. Pas tadinya alih kori bayar alih sahih. Hari-hari baru semua kuluban hasil berbagi, terus hari-hari baru semua kulu muslimin wah, nah itu yang maksudnya kasadayaan we apa yibina katwal nadus kabe. Hari mah otaknya secara kilowai ini oh yakin hari baru kene kilowa kasampur kene. Asabilan birong-birong sahabat Nabi Adbangina ngesesa kabeh pisan wajwadi lampiro-piro bodoh Nabi teh suci salapan andilah kalan suci 4 andilah 5 bukan syariat yang bata teh untuk 4 kawin nanti dan beli bangun boyongan tidak abid 4 yang nikah itu enggak sayang nanti ulang-ulang salapan siapa cara 100 Ummahatil mukminina yang Nabi piro-piro itu kok mungkin kabeh bodoh Nabi dari nuna hukum mungkin kabeh waktabina kapan kabeh wa man tabi akan anu yasimanhum in sahabat lan tabiin kaya bila yaumiddin tumeka paling dina kiamat Lamadulah tumekal perkara di dalam satu kening langit catat kalam di jagat utut kawa takarong komodoman kumalatan uang di dalam sausi macam bismillah salawat salam muka ketuk ingat kesegantin Rasulullah SAW apa atas kamar ini kita tahu palamak anamak kesamang-samang saon opo anikah unikah ikutin abdomi asbab yang dipisomi saki leuwih agung-agunge kira-kira sabab kang
dari terkenal atau itu teh jadi pamageus. Jadi kawin teh perkara badag-badagna karena jadi pamageus mah. Wah gimana pacar kawin mah sok cukang cibeung. Kalau saya dari Cina kan dari Cina kan terus. Kalau diri dia tuh dengan cicak ngeluk cibeung. Terus bisa cukang cibeung teh geus kawin dari Cina. Cina kan gitu we siapa makanan kacang we. Aslinya eta donya maka min aqlami aslamil isom wa akbaridain langkang lebih gede akan aja ilah ta'abubi mari ngalaksa diri ngalaksa tu kawin meuy watasi nilan dari benteng minal awjari saking pira-pira dosa wa akbaridain langkang gede akan aja ilah ta'abubi mari ngalaksa diri watasi nilang dari benteng minal awjari saking pira-pira dosa wa asam bisa dosa. Saula urang ngini di tengah jalan ningali awewe buta ketok kudona balik ka imah bae nang parja sarua bae labin asanya memek sarua kita terima ningali geus pacet tuh majikan urang nanang bedana tuh da kitu keneh tuh mata kawin mah mata karaksa kawin masarua awewe mah kitu keneh jeung salayang geus kehidupan masarua alahnya walaupun bukan jika setan tapi rasa-rasa tekan mun kene kopet ya mun kene kopet dengan geus mah Allah mere keunggulan ka awewe nu geus geuna dijidikeun tapi cangek kitu banget Allah mere keunggulan ka awewe kurang patut teu geuna dijidikeun tapi kita itu bakarana nah itu biar muka setan tapi rasanya sadar itu adalah kehadiran Allah kata dawuhan habis Siti Aisyah dawuhan Siti Aisyah alfarjul malih diwajil kobi alfarjul malih ayatnya diwajar itu dua itu bener oleh ngatur kata santri laki yang aneh kudu awewe anu bob geus wah itu ayo geus sebutkeun cicing nanya muning kene genah digiringkeun muning genah ditumpakan wah aya anu genah duana wah kudu kuatu hiji jang giringkeun hiji jang tumpak ayo nek satu juta astagfirullahaladzim tapi kompak mungkin ke 1 juta itu Masya Allah kos etamanya dong dianggap banulnya aduh ayah saya ini ngomongin guys ngomongin kesimpuling wajah suka kayu mah makanin saya teh mah jagoan kepayah ge sok dari hidup diborarkeun deui aduh Alama paridain takuti watasi nilan benteng mina ajari saking jodoh dosa wal asal nantiru dosa jadi awajan awasam teh kalimah mutal rohim dua lafaz satunggal makna ja'ala akan ngajadikeun sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala iki mereka kita mau pakai ngajadikeun Titi kali dia udah kawin mah jika anu mesti kuat ketek dieu ke sini Pak.
memang diuk oke tinggal ceceretan. Kumaha ieu teh kurang ngaji heula. Sok tenang. Ke bagus jual maneh dulu. Ja'ala ngajadikeun sapa ta'ala mina saking ingsun munan ingkang nugrahan ayeuna munan ingkang nugrahan ala ibadatil mukminin atase pira-pira abdine Allah kang iman kabeh Pawatan langing kanya Islam dari benteng kawin harus dari benteng minas syaiqani saking setan Arwajib kang den ranjam warismatan lan dari pangraksa kawin bakanalan ono min ajli kawin iku min ajli ma saking leuwih gede perkara uli kang den karang leuna kira-kira ayah bayar diharap euy sadaya kemudian dicoret pembiayaan di payuana wakana atau isiman wakana lan ono tu aya warna paling harus isi harus dia wakana kana wakana lan ono min ajli ma itu tetap satengah saking leuwih gede na kitab makanya wakana lan ono min ajli ma itu tetap satengah saking leuwih gede na kitab Walipakan dan kalang di si Emma itu dari walipakan satu bulan ibu saya dia makin ayah surat dia maju dengan ibu saya santai malam menjadi jumlah muka ibu jumlah panjang sebab katanya karena dia coba macam ayah isi dalam Islam mereka diadapi dalam rangkaian ada nikah atau ayam di sana mah ada bing dalam rangka ada nikah wasunan hilang 20 wasunan nikah daripada ngebahas Al-Quran ngebahas kawinnya. Kalau ngebahas kawin bahasa kawin dulu asal kena gini ngebahas pamanten dulu. Wa bilan mara resep nikah resep kawin dulu Gusti aslinya santri oke orang serius sekali waktu terasa benar asli kerupasakan kawin malu kayak kawin sekali ngampun dirinya ngampun hanya kau di jadi olah tak, jadi isim kalam aja kapan nih? Opo mandu matu sayyidul imam tak isimna isim mahon kanan. Opo mandu matu sayyidul imam ini kita sakena rumakan alawat sayyidul imam. Oh alimu kang kasifatan kalawan al-alamatu kapake elme. Jadi santri saya jenis tentang kepasihan kita Jawa Yunani. Oh ya siap. Saya salah duanya mah. Lakukan insyaallah tapi mungkin tak itu palaman birte semua alim alama alhamamu kang banget dulu cita-citane Abi Muhammad Sayyid Qasim amanya kana Imam Ibnu Muhammad Sayyid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun Talibi kang bangsa kampung Talibi Al-Almasi kang bangsa Amas Rohimah muga mikasihu itu saya sopa Allah Gusti Allah lawan dia muga mikasihu Allah urusan ini ahbab tu nikah cinta insun an adi yang tangarang insun kedua doa 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 kiraya harap-harapnya an yang tak ngarang insun alaihan yang tersemban rumah bi'awnillahi kalawan pitulung Allah sarhan tingarahan muhtasiron di kitab kang den ringkes yahulu kang udang syarat alfa doha ing piro-piro lapade salah
Wayubayin ulang ngertelakeun itu sarah ma'aniha piro-piro maknane itu sarah baik sari mungilin baik sari melanono akan mungilin kang bosan ini coba kita mau mata bosan seterusnya walati soringan orang ringkes mutalin kang aruksak di mana kang ringkes mata aruksak di mana yang tapi menerima ngalap manfaat yang tapi menerima ngalap manfaat bihi kalawan salah ya oke panggil dari ini insyaallah menyelesaikan soal sokong yang tahu sokong manggung ayah wayu baru dari bonenya sokong manggung buat iman kosiun kang air cerdas pemikiran berpolok pikiran berupa mislikan bangsa itu Allah tawa utawiman atawa huwa utawiman iku alasan laki ing atase nyaruhan insun wasakli lan tegese nyaruhan insun wasakli lan tegese nyaruhan insun wasama itu lan musangaranan insun wasama itu lan musangaranan insun kitab Quratul Uyuni in kitab Quratul Uyun kecilnya mana Quratul Uyuni in kitab Quratul Uyun mana nih panggungan berapa kita harus kita bujur mana Ibrahim buka begitu jadi keberai orang menjadi nyaho mana ujung gua mana udah kok bisa diamunin ya maksudnya ujung gua teh dosa itu udah kokek kekurangan gitu jauh dari jauh karena halal karena haram karena hak karena batil ujung gua jadi udah kok ujung gua kalau lihat sifat diri kalau kita dosa ada kekurangan di mana itu oh jauh sejauh orang kusur bisa nabi diamunin alawan darahana dong dimang ibu yamun udah kaki makan kali terkenal nanti tidak boleh awal hari terkir ayo warju langar pingsun warju langar pingsun Allah haring Allah warju langar pingsun Allah haring Allah ayat Allah yang jadikan Allah insyaallah kami tauhid minal awali saking birong-birong Allah bikang layang kopi ukang ora narima gak ilati layak latang kopi ukang ora narima pagat ilati dilewati kawan sabar banget wah ya nah dia teh waji seji cik atuh sahat kowe yang dikawinkeun ayeuna kawinkeun kan bae kok akan nek di bahan ge apa-apa saya pangantenan di kamar kok akan tuh ya keluar Karsate dikawinkeun di dieu Plus, palakina geus aya anu daftar, awe kawin. Nah, sieun cenah. Oh, sieun cenah mah. Sieun teh tulus.
Aneh aku hayal tapi udah datang ini gitu deh aneh. Pelet, ayo masuk ke kelas itu. Ampun. Lain tukang lain kita serius. Ayo lawan tukang elah berarti ditaksir di kamar aduh. Aduh di dele-dele si padele lah. Kacau ya. Aduh. Walau lan utawi Gusti Allah. Allahu lan utawi Gusti Allah. Waduh. Ayat alawina amal alatikan latan kotil ala pegat silati bila mati kalawan sabab modal walatak ibuan wala giring-giringan sohiwa ingkang aduene itu amal kenalati wala opo asrotun kana langsaan alpaya opo asrotul kopi kana langsaan porot bijahin nabiyul amin kawan kagungan kanjeng Nabi kang percaya alaihi ku tetep ing atase Nabi afdhalus sholati utawi leuwih utama-utamane hormat angkai salamilan kang leuwih bersih-bersih keselamatan ing liwat di dalam saban-saban waktu wa ini lan mangsa kala harus sapana